maana kimara mtia dia ndio ya kurose. Asante. Thank you. Mama. Thank you Rura. Jina tu please. Mkoro kwa Lemonade Kenya, koro wanyonyi wa Rebecca, pole sana. Thank you. Asante sana. Thank you. Thank you. Ngoko na baba. Abanye bari mwanyi baratambi amara ramna atasibiro. Owo chokoro bogendi yanyu mwana ukansara rugoroga iga 19 kubugiyande ngero mne na bugere bakokumiringa kai mwana unaende nuna atigita kasi nincho yo mama. Imezamba kwanjona corona baito. No mo ibradio ko ngibera. Thank you. Yes. Nanjele nkor kwa sama yetel chondieki saitonya ukiani tatero tawo ngatera ukor corona. Corona thank you. Akuwe kutatero tena kabuti. Duniani kweli wangu sana kabuti. Ya bamento somo na nje tigamba kwa ni asiri tya somo ya mole mwezi. Mama tatero retiro kesi. Bande hii kimano la nyasa konene botambe pande ito. Asante sana, asante sana. Nani? Okay. Gingo kwa nyamira wakile moto ya bwakese. Ase kose nyamira wakile. Leta wakile nyamira wakile. Iwana kegese mbegete esimi on asama ngana internet. Umesimu na ngabwate bya wasabya 2022 kwa wakili Endrengeri. Onto yama tanga yo ende silingi 1500 chikori. Asante sana. Yote tukijenga. Asante sana. Thank you. Asante sana. Kuongea on your behalf. Mtumbie kutoka haraka. Kutoka haraka please. Yes. Mtumbie haraka. Anaendelea kupeana neno on your behalf. Yes. Ngoja picha. Tumerudi. Thank you. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Omonaneza kwaria. Nchasa Marieta igongoro kupolo mbake. Asa Marieta igongoro kupolo mbake. Ninchenda chairman ya bateli wa Nairobi. Nigonda chairman ya bateli abangi bagusiye. Go enkuira libageri yakoira ningambya mona seti mwega. Njako tega singia na nigonde chairman ya Rebecca Thomas igole nje moteri lakini nene natima itigotara ndunda manyiyo kangelinge ma itigotinera igo abateli bana Nairobi mbaru tichiwaza chiao in fact akaronkorige abateli go baru abateli bana Nairobi timu na beru tichiwaza chikoro nga 72000 babwataga ego ya bataya bantu bakorega singia na andaka watu walingi Nairobi ase umurubiri uri obwensi pibu no gokorekana chitimu cyose bijiri cyalenge ninje nalenge chairman bakabona to ikere gali bageri gankuira gotebe mugambi ngambya no muberane umugambi bwekenyoleke iga akaro kwanda ukwana gogotebanga iga mega twanga abantu ba keep the distance. Thank you. Ikagara nindo chenga distance na bede keep diga buya bwana igo tiga ya sawa senia abateli abaiga timaiti wasene rieta otora baganda abaraibo kaba ekyumbege gyati asante sana nyinyi mnyoto mnaweza kaba tigara
baraiboka. Yes. Aya, tujabisa baraiboka chairman. Abaraye ba asingi bali batatu boka gana abandi mbakara sebakale tiga be kwaneliye da. Aya, beke mask tako Rusmam. Hivyo tunakupenda sana. Bwana asifiwe. Na bakwani ndio mwezi. Samareta ngoro kwed na Nyavoke. Litangani ninche na tenete chi WhatsApp Jones people mu atumete chi besa ocha chi WhatsApp na abatebiri mbia mono tiganya sawa sise ninche treasurer ya Nairobi team. Thank you. Asante sana. Bwana asifiwe. Naitwa Pastor Vanoti, ni mmoja wa viongozi team Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Albert Ozoro kwa timu Nairobi, mimi ni trustee. Yes. Nyuma ntara kuru mwibirani takayemo. Alebe katoma se ntora se biombe binge na abo ntolene ke umbege kurukunga mwamugusi. Eke umbege kurukunga mwamugusi lebe katoma senyaro tukajeri chiba sabaka bon chekire mwamugusi. Eke umbege goke bwate takurwa ensengi meyegenya saa tongete bantu ba America mbaro abantu ba Dubai mbaro abantu mbaro agwasenda chairman eke umbegyo na Rebecca Thomas yale umugachi wechi besa toko online na abantu ba trusted Rebecca bako mwachi besa oire banke igo kwani apa yeke umbekia mwamugusi bali balega abantu bali ba mwamugusi mura na andi bali ba bategera na bali gereti online abantu bamwamugusi mwakolega asingia na barabwa kibeza cyabo ingota tole twakora tokora igo mamle Rebecca nomanyete umurubirito ngokora tole aho ndurale ko saba abantu baminto asebyombe bigotoka abana baino asabamenyete tigabasoro ngakimuko igwekaro okuigunga eke ombe kama kya Nairobi kyale tata 73 gokoira na gaba tele bagose mbale tata 30 gokoira na mwamugusi mbale tata 100 agitage ntekia igo gento ntaite mokore asokuburi umwana wonga noreke umbe kenda asole uriota ranga igokuru kwa senior bundi na organizing secretary yake umbe kelia senior bundi na organizing secretary yake umbe kia mwamugusi igo tikanya saba senior asante sana dia singi chinsa. Asante sana chairman. Ono igonta tetokora igasa maskani. Asingi chairman tawa play the road ya nene ya ngenchi nene yokoleto mongene kornere bwekeraga iga ntwale kunyana ko basieke race ko ngachenda ngire mu pasta kanisa kaindile nchuocho mu pasta nchuocha mu pasta ngayale chungo wocho mu pasta ngayale chungo wocha mu pasta ali mu pasta ngayale mu pasta ali mama Rebecca Thomas mu pasta unare kornere biacha Mupasa nara please name pasa ni kanisa kanenchu kwa hiyo mupasa nara ke kwenye nako nara ikonta tokorega tubaba torero ngotera tore lakini asinge nchu tore tukuwate machiko ya serikali mtata soka siku ile chiko takamwe kanisa kitagaba ko ero cyamcho ni kumichuka arafu kuruoro tumene ko no chagaiga batarito ikogendera nensemi yende tirarete so yo santa se ndeke Teto baba toero mwana sofuka eko garango chuo sinigo manaba kanwalea pasa karibu. Thank you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yani naonyetora solo veti gamba kwane yesa kwe nam nairali bageli kubatevya ave familia kamanda nga pole sana na kubwa mono ese kanisa ya mam Rebecca akora na bali bonsi bakire ko moreresi pole sana ebabatera bakoronga makweli na makoro lakini ekara kilo mochini gako bamaya na batebanga burorombo amanyene amatecha na bosaigo nimaitenga ntu tuachire toje ko bakirori ase mamu yorarire lakini ase family li yanda ndiro neri hoteli atigaire toko batigira Nyasaye ekiagira Nyasaye ni gagoteba ase gitabu kia Isaya 40 uchakera orocherero ahera 20 na kianda gotirimbo kamba ke 30 ne kemo igagotebanga Nyasaye ni gako bachinguru bari baremerwe nande ni gako menta chinguru bari babere aboro nganane no gosemeria Ero yo musemere Nyasaye ni gakwemo kiguri tukaserinde
asengenche yono tigante ne kanisa ya Nairobi batene na aliye sebale asengenche chinsa kanisa ya Nairobi tene na aliye semoreiga ekerongo chikoena na asengenche chinsa kerongo chikoena na kipaza sauti yake tigante ne kanisa ya Nairobi ngaimore kakimwele gocha motene ne iga mororekane asengenche abantu bali baikaransete mororekane iga ebago tene na iga marieta tarigo kwanwa bororekane iga tu asengenche chinsa ntotagetigo salio mwega wo mongina tikatawa bango mwata chabuango kiagera inuna bagusimorie to bokuma gosire netinga okay mamurabe katoma sia wange wa mumaita una motari lakini nyasaye mwemu kilie vitambo kirogo chie vinga bono ni gabwate kanisa Nairobi ne kanisa ni yekoro ku Blessings Gospel Ministry obeire gakorera abantu abange kurwa bateri abaranda nawe igase kanisa ya Nairobi orerira abaranda abange abwa sendo yomo abande mbanyore tibagari ogoikana abande basokire bakiye kikanisa kibayigore kibranch igobono asengenche yo tigatomo esiko ya mama mwabo asengencho nigabwa to mwalimu na umwalimu oyo obeire oyo wengenche sabantu abange ninga niyo mochema ni asuke gocha motu onero mochemani we kanisa ya ito ya Nairobi tikakwanelia talioka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi kwa majina ni Dickson Ugamba Undutu. Nampenda Yesu. Kwanza mkijaribu kuangalia umati kwa hapa mbele, hawa ni watu wa mama. Hizi ni kondoo, yani echi ngondi. Mupasi dole peka Thomas akorisia igo twamokoba gocha buna basiriki be kanisa yaye tora bange kerage kanisa ya ito ya pasa kuwa gotongosa tora seti y'abantu Thank you. Asante ikarasa tu wasiwasi. Ikarasa ate. Ikarasa tu watu. Ikarasa tu watu. Tu wasiwasi. Ikarasa. Montone tu. Serikali tu montone tu serikali kwa ndabantu. Ikarasa wasiwasi yinukira kababa toleru. Ni embaramamere. Fini yare. Ngoro nditanga batero kumugocha. Kababa toleru. Kababa toleru tagutora wasiwasi.
Asante sana. Haya. Ikaransa sema ikaransa, sitemi ikaransa. Ikaransa unasema mlingo. Ikaransa sema mlingo. Mtoko wana mwekatana ni ikaransa se. Ikaransa kama ranch. Ikaransa se. Amen. Ndio ikaransa sema ikaransa se. Ikaransa kama ranch ikaransa se. Ikaransa se. Ngoja. Utaka kuruka mbele. Fika karibu mchungu ngoja. So much Feni. Tuendelee tusiendelee? Ononta temukire kama mukire te iko. Mwibare basikali mbali ande. Igonta tembate biga. Serikali te yera bendiri. Echo komyokia abantu baye barire ndete. Serikali bwante kubarenda.
Igo tago tuara wasi karansa mukire. Nandi kubara roba sigari. Yes. Manyanga basigari kubate kulinda abantu. Otisaje gosaje ba aje ngotiso muteto tiso. Tete mukire igo. Abalali barega igabechire dio baba kwani gosemba bakwania. Tete mukire igo. Bishop Koranje, karibu sana. Abantu banyasaye inechinga giche kanisa aligo sabanga kamuranje totegerere kidaika chinke tinde jigo kwana mangana mange lakini tagete ingire kidaika chinke. Namba moja, kwa niaba ya kanisa ya ELTK Nyamira Diocese atoka tebia umurandia kamanda Paul amana abana baye ento gya kabere amatera ngo terwari nona asabire ande nakorire digeno natete okwana neri asegetabu kya Yakobo inye 12 Yakobo sura 4:17 egoteba iyo asayo kora amanye echobende gukora kirikiya kotoge kora asoraye nebibe. Bwana asifiwe. Namaanisha hivi kwamba chochote kilicho kizuri kwako ambapo unahitaji kufanya usipokifanya kwako ni dhambi. Unajua kuwa Mkristo ni kitu kizuri lakini umekataa, kwako ni nini? Ni dhambi. Kwa hivyo katika matanga haya ni kwamba uchukue ujumbe hiyo, ni kwamba chochote kilicho kizuri unastahili kufanya ukitende, isije kawe kinyume kwako kwamba ni dhambi, lakini iwe ni kwamba ni wokovu kwako. Bwana asifiwe. Tunaenda kuomba usabatole asoma matanga haya amaterango terwale mumaete na Daudi akorete ekereri omusomboria omoruoti Saulo atware tomo ikomobe ingi kyagare tomo ikokaro omobe amatera. Haleluya. One mekeme benera gaiga ona matera ngo chiko terwale mekeme egende. Haleluya. Kusabe Nyasaye mwana Nyasaye na kubakira singe nchebe yabao akwabege tomong na Yunes amatuka wente komenya lero neli tukoliye moyegoye na ndo kararangambia besangere ly'abantu bechinchera au na ndimbiye mono asinge njo koreta abana baye ko babarandi bamatera yagarire nganye sawu tuli tukiriga twigure amaro kari wetera samateraya wano nigo tugusaba sirite lyawo no buyabwa Nyasaye emekeme beyerega twayesariria sirite lya Yesu egero muyigo yaherebya egere gitaria oli bakwe twamanyira yago kolikameya nigakorete bakasose bwawo nasabeire omuchoyiga umurandi kamanda namubekira sobose bwawo omowale mubasaine nasabeire abana baye nasabeire abachikore Nyasaye olindo muchoyo oyotenenere asekrenjera nasekiralingana asabana basubati bachite nabana babura asenkeye nasabire bagitere obakonye otenena amana barabo kubwa mana Nyasaye lingana lyao itenena asenkeye amatukonzi ekero bagosokana ekero bakoirana obuya bwawe ise nabana bawo umusangerere kano jo Nyasaye na yusabeire ekero bareta amagambo abangira n'abagaka bamurana abasike Nyasaye ito nekero bakurwa nabasabire nga Nyasaye ito bairebuya abakogendare nabakogendange abakoline ebyoma Nyasaye ito obe n'abana bawo kubwa bona nasabire krayomo omanene umena n'amagima aito ekyagara ituna abanyabibe otwabere bebitu na ikyagere no ino wakwa kubureri bwa corona bwa soira sense yona sabira aseri italia onasoko bwa kwao osambe bini ebyo aseri italia Yesu wono tokonye tororera mabera abatigate gotera na babekira soko boko kwao obosonye kunyale korekana oikatwaeni lyo mongno biya tudaneli ngambi yamono asekera lingana witera Yesu Kristo yalma bali nasabire. Amen.
yokwanira mwanainwe no mo stop sami arando nunda oyo beire kuri no mungnoyo amanenkeyega asamatuka amagiga Rebeka igona amolinde tikaro moke ninje na amolinde te wanara materi Bwana asifiwe mubirani igonta gite familia iri chugo cha Mwensi chugo cha Kamuranje Mama Rebecca Thomas and the entire family chugo cha Gaiga mutene gocha Gaiga century ya bene chugo cha Mwensi gocha Gaiga familia iri yonse pite na gocha familia yonse pite na gocha asama skania bene chugo cha Iga Mwensi Iga konyere familia ite gocha ekero bakobe kwa sama sabo arafu kuruororo Mam Rebecca natwaralingana elimo igali nyingi arafu kuruororo mana kubarentera baralimbalega itombaro batatera abuto tanyare gotiga pipipi nanye kende kiare ko bamba totereliga so nchungo gocha family yon spingi manda te muteno gocha mubi kwa sama gokanya sai ebono meanwhile thank you mugakanga yale mugakolinga yanda mwaka nwale mwalete gocha na bagocha gochiga ngayale mara ke karonda ngere ti family gono igwete bori gosigo kwa tato koriya ngayale gosi ngayale nwale mugakolinga yale it's okay no problem it's okay so igonta de motene neiga como wa kwibicha sobo ame family yonsingima Pastor Koranje Okay. Ayuma agani. Ndagete kokoro gosaba kwa niaba ya familia ye ya sawi tate na manero asikina lingana. Waba tabiringa omwaka achiche agara naliera abe ebichengia. Maete omonto oromo takano no mogakoria bono timanyeti amasaba yanga ngagokorerwo anyo mogakoita iyo na Andrew ngai bare wose monta bandigeria malaki ngogo malaki utako tema ndigiri mogakoria ekero tokonyoro gotero komo tonyorengo gotero komo DJ mbegero gotero komo gabu wa Douglas Utiso Douglas Utisonye karabu mbegero gotero kubwango yes igonta gete tokorega akito kor muga koringa yale akito kora acha kusito kusaba monta minyo kengo bwango tiswako na perform kindly asama skani mondetera ngo bwango onige kunyare kana DJ abantu bamintongole mete ngobu abamboro chinda chiru echikonya koru ugoto konya koruka lakini nene tokole merani gaki bire chakabuatwa agakwetege tayo na hindu toiru chinguru echo ntokokora bire joyo twende DJ aya korre natara nyoro bantu barana boba korega yagari yoko bakota bamarogi korega Cinco, 6 goles,
Yes. 1, 2. Thank you so much. Asante sana. Asante sana. Aso kwegena igonta getenga na numugaka sare ama sababu koruga na yokwegena itamfikia ifikie na familia. So Bishop kindly koranje. Beke familia sama sabo on behalf ya umugako yo na ifa. Basta soime. Tusabe asingenje family. Tutegerere tusabe asingenje family. Esai tata no mwana mwikomo chenu mbiye mono nainde asubiyo boiga. Yamuna asingenje waro kware tire family ye. Yamuna asingenje kwa wegete omongina wenkeyega oyiwatire korangiri. Abaire okorera asingiya nainde okini y'abantu oikabachukuru. Sawa itona bwaba bali busyo nababekire inshobore libwao obagitere nainde bakonye asekera lingana nakubwa monana asabire lingana lyao libamenyera amatikonsi obugima bwabo kinga gichonse kero bagosoka ne kero bagosoa sawa itona asabire babe abamo babo bakora ndi obuja bwao ekyagara ayanara mangana kwabekire asemene yabo abara bateri asegatie yiga otenene amoneke wekyo obaseseni kegima baira mangana ya sekira yomo nasabira senge nchomo akabwenkeye yasawo itono mu manyete oyo sinumongina oyo gwatali yanda linene onasabire nganya sawole to bali mu boyseine asabo bwaye nakubwa mononya sawo tamanye nyuma yembera bo mamaro asabege nino nende basemiri ekyagara watebire nonye kinga gichamarita oyo lege ne ko bono na isabokwa nabe moyo ono monene nyasawo itona asabire mu gakoyo elinde nyasawo itatenene asegatiye kwa moira abana baiga agendera kaba wase myaka eri kwa mubekire nyasawo itombi yamono ekyoro abo buyowo na inde nyasawo matukonzi obarorera amabera kero bakogania nonye nasobolemerwa nyasawo itotene namana barabo abachukoro barazi kisikuru soni nonye nabaraya bababere bagokora imiremeye kubabono none yati barete no ikatwa mweniriye weterasi yeso rababali nasabire kubaseninde monene abaseni abalende amonene abarabari bosibwaye ababere monene abanjuru bosibwaye abamulembe asedi trenya sai tata eli mwana eli moikomo chenu aina bali pesa. Thank you so much. Asante sana. Igonta gete Rebecca nabwate lingane limo asaba sani ba ebonse bali batene tamo ne familia ku Nairobi wocha mpaka wikiraga iga just a word mom before taranyora bateli bandi bagendere n'abarimbara batete batukwanya asubwinge igante bembiye mono asaba sani ba mama abasani bane n'abasani be family ngima abarandi bonse pibachasa bishop abateli na igure gosige kamono nanye monyole diriba gali ugo kwana tinya sawa baseseni timu Nairobi yakolete program ya lenge nkongu budget ya shilingi 1600 ejidata sabete kurugusiana ne shilingi abantu bali ba Nairobi ya sawa ne abaseseni abasani bane batirimbuke tamo na inche abasani bane bensi yesiko ya Kenya abasacha bali muri US amona bakungu timbwa tiringa nonda tebe kera mondigireti
na tebire biya mona yana yo gukumia ya saba sisini ya bwasimokale biya mona kyagere njiri yana ya baikirite ya bakunire ya gerete mwabugurite mama kuru Nairobi paka saa kera tugitinjira tukanyora ya kongire mugaka na mocheri akanda karara tuwa murusio bono mambia ya saba sisini mono na tebire biya mona tifani chiane wanje tamaterane isiku ya Kenya na ime ya Kenya Nyasaye abasisini mwenzi family ya Mwararo team yarenge Nairobi asobwanga bonene mono Moses ndiguwa kiongozo na ngobundi Nyasaye abasisini sana kanisa asenkura PCM family Nyasaye abasisini abateli mwenzi pi abamwarusiko na abamurigusi na kumiri tima iti gusina umonga njite kiwangeke tigata tabasisini na ndabakorera maya bono gingo kurira ntebaiga ebikundi biyonse Nairobi team Gusi gospel artist Nyamira team Nakuru team Nyasaye abasisini asogote na mwananchi mwamogusi amashabiki thank you so much inaro muswati naro US oje teigorra kina banda manana intubaka timatu se Chesko Mwega not around please na bokore gocho salute kiagara US ngale pia mono Nyasaye abakorera mayaka mukwirana omugambi oli omoke twatuma nirase ibintu bibiri bitatu lakini nkorera nare naene shari kwale kolenda ono lende bakugenda kurwa tigano mugako yatwara marembe twatinde kiro mongina ayanyuma ayalire toroberi ayale mutu kali bayigo Nyasaba sisini enda bakorera mayamono kugenda torobotinde ko mongina alia asenake kamukorera na bujiji cinka chino kigomo nabandendere atiche bitokora asali cyari cyonzi barimo kweno cyo mu Nairobi Nyasaba ira nibuya igo natagete kwijiri umongina anendege lakini umugambi yagante byendage kugwa ensengo tengechere natagete kutinde ko umongina olina heshima ande na pia hana heshima kwao lakini ensete manyetinga huyo mama hana heshima hapa ensege manyetomo ngina oyibole teti star tuanyege iriense kwetera sobora ndi hoteli chusi Nyasaye na mwana mintekewa ogotera nga kere bono kaye nje nabwa tomose ekyagera na igwete bororo sana akero mongina nkwere sama bakane lakini nabere ne chingura singe nje ino tigatera ogotera ukibunga ke mumu wantere mu wanja kune biya mona Nyasaba seseni mono abakwani mbia mura wasani wa mama wasani baitu wao ni raini. Bwana Yesu asifiwe. Nimaete mwabera msaada se sabari ya mama. Kuna wengine wale wamesupport sana kwenye hii kazi na tusipowatambua pale ni kama sisi na tuna asante. Wenzetu kutoka nje za ng'ambo, kutoka Motengecho pia tunatambua, kutoka Amerika kina liri tunatambua kwenye kazi mumesimama nayo. Mungu awabariki sana. Ngeke bunge kia kemo terere mama eko erenero ndegete. Momento kuandirete kwa moro ni wachira isako meka sana ningekuwa na ufu zangu nikupigie simu mama tuongee nawe ningekuwa na uwezo wangu nisimamishe kifo mama usiende wewe usiana kuchikwa nikikumbuka uzuri wako mama moyo wangu naumia nikikumbuka uzuri wako mama tonane
mbinguni kwa Baba. Mama Lalabuya, Mama Lalabuya, Mama Lalabuya, oh, oh, oh. Mama Lalabuya, Mama Lalabuya, Mama Lalabuya, oh. Nimekumbuka upendo wako, utakutukiwa watoto, ukati mama. Nimekumbuka na maradhi yako, enzi zangu za utoto. Asante sana nyasaba seseni asenjo wotwanjera mwatwanjera otubwatise safari ya mama ya mura. Thank you. Ntunabake anda abantu bamanyiti gusoyo no monena asende. Tiganera kwa nalingana elimo lyoka asengi joka baga kuna egwa tata kole tuba. Ando anya saimbi ya mura. Basi kimbiere. Nawasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Ande ko ire masuko kwenu. Ena iku mono ntajarire.